dalil. Unboxing. Sag deh. Kasih kayak. Suka. Kayak lagi ada kisah loh coba Pak. Kayak lu kuliah aja aja di sini enggak usah. Nah, coba kita lihat. Nah, cuma Yang sepotong sih saya itu 2% tetap mau nongkrong ke Pak. Oh, 20% tadi nih bukan. 20% dah. Rang mangka, 20 tega. Iya, kapten lu.